سلاوورز ایرو به بنای سالوگر هشتانا کریزا سوریه لگل میوان خوا بحثا قزنج و شکستن خلک سوریه ده وان سالن شرده دکن. سال ده سر شر سوریه نافخوایی را در باس بونو هنجی خلق راستی کشتنو وندابونو دربری دبه ده ناوا سالن شرده در دوران 9 میلیون کس هات کشتن نیوی خلق سوریه پنابره داغ و شکستن دم درێژ ده جیانا گلکان دا دیاره جمارک مزن ده زندان دانو بشکش خلق تفلی گروپین چکدار بویه بره وی شری به کوویه و چاره چیه براستی پرسکه مزنه رنگ دمن درێژ پێویستن ji بۆ بەرسفدانا wê her hal ji بۆ gotûbêjkirina vê mijarê em bi xêrhatina du mîvanan dikin Kemal Sîdor rêveberê nivîsîngeha Rojhilata Navîna Komela gelên bin gefê ku li Almanya dimîne û Azad Elî sernivîserê govara El Hîwar ku ew jî li Almanya dimîne hûn her du jî bi xêr hatin bernameya mîvan û mijar Dr. Kemal niha xelkê Sûriyê لکوی جوان خو پیشاندان آشتیانه کو د سال 2011 ده دست پیکرو د خوازا گوهرتنه کر روجا بخیر که صالح سلاورج بو میوانتا که آزاد بو همو گهدارن دنگ امریکا سپاس 8 سال پشتی دست پیکرنا خو پیشاندانان سوریه ایرو روشک گلکی زحمت سوریه هيا تنها بحث کرد کو نزدیکی 9 میلیون انسان هاتونه کشتن به هزاران خلق د زندان دایا اشکنجه هایا پیسترین چک لسوری هاتن کار آنین برمیلن کو جعزمان داد هاتن آویتن چکن کیمیاوی گلک ولاتن حریم و هیز ناف دولتی دست تیوردان کرن خلق سوریه مالن خواه هنده کرن زاروکن خواه هنده کرن بلکه نیوی خلق سوریه 12 میلیون لدروای سوریه نه یعنی جی 6 میلیون دروای سوریه نه 6 میلیون هندره سوریه دا جیواری خواه بوهارتن روش کلکی زحمتن ها هیویا خلقی او کو اف شر بداوی ببا یعنی خلق هوقا سوستیا یا جشر و جکشتنی و جلیدانه هیویا آشتیه دکن هیویا چاره سریه دکن لی اف بریارج دست خلق سوریه درکتی او کسن که دخوازن داویل و مسئله بینن وستی آنا نما دکارن تشتگی بکن جبر که بریارن راوستاندنا شر نما دست بشار الاسد دانا دیکتاتوری سوریه نما دست گروپین چکدارین اسلامی دایا نما دست کردان دایا دست ترکیه دایا ایران دایا روسیه دایا امریکا دایا روش گلکی آلوز بیا و کوه هرام نزان هیویا ما او کو دزوترین دم دا اف شرب داوی ببا ام بیرن بیرا خوا کو بری سالک هرم عفرین جهاد دا کرن او هرم آرام روش خلکی زحمت بو ل خلق راضی بو روش خو پرانی خلکی راضی بو عفرین جمال ویران بو یعنی کس نامو د سوریه کو قربانی ندان زاروکن خو ندان دارو مالو تشتینوان هات شوطان بله باش از بچم جم دکتور آزاد یعنی وکو دکتور کمال گوتی هیوی گلکن هیوی خلک سوریه جی گلکن لی تشتل سر عرده هند تنها تاوی گاوی آسوین عزمان سوریه دا تشتکی چارسری دیار نینه تدبیجی پشتی تکشونا گروپا تروریست داعش لروجهلات سوریه رنگ درگه که وبج و چاره سریه را دسپیکی د سلاف جبوت و گهدیاران و برای جا دکتور کمال سیدو سپاس وقت گوتی کاک صالح برسوا مروف برسوا کی گنجا و بلز نکاری بدیج بو صبروجا کیشه سوری و ام برسف جی
قالك هول دا بدن وقالك اللي كولين نراس دركتن وقالك هالوست نراس دركتن وقيرانا كتيد الريبابرية أمريكي دا جبو سوري يكش نشاني ويا دن بشكي قطب سر داعش نزات شغوت لي بلي راستيك هيا بري 8 سالة ملتين سوري رابون سرهلدانك بو او سرهلدان جيجبو آزادية آشتية وكهفية بو قهرتنا رجيما توتاليتار وشوفينيست لي بلي بشتي 8 سالة مروف كاري بكرتي بيجي او اگرين هشتين شر دست بيبكي چما جبو خپیشاندانا و چالاکیین سیویل بو شر و جنگ و کشتن او برسوا وی قناغا چاوا بو شر و جنگ هی نهاتیت داین و دگور باوریه من او اگرینگو کیشه سوریا جبو گوهرتنی جبو ديمقراطية كري شركي ناف خوي وهريمي هين او اجر او فاكتور الجهه خنا ما الدكتور برسامن او بو النظام دكي دريده قطبو بس حر حال متقوت يعني قالوا تيك برنا داعش دباكو ببا درجهك جبو دسبيكا چاره سريه كي سياسي جبو كريزا سوريا يعني بيغومان كاك صالح هر هيزك تشقدار تروريست وقت داعش يعني نصراء جبهة الشام تشين هنا في كهرتنا وهن هيزين ديجي نيف تروريست وجنگ وخباطة جنگ وشردكن تركيا وغريداي وقطر وغريداي چه هجوا رابل سرزمينا سوري درجه كيد وكي غاوكو برو آشتي ديچي لی آلیکش آلیه کشور سوریه داعش بخوا دیاردک تبلیغ و پرگریک و کمپلکس بو و مروف نه وقت نینه شروع که چاوهات و جبوچهات و لی بله آلیکی کشور جنگ الآلین دینی سوری بردوامه و رژیم حکومت دمشقی خونه گهرتیه یعنی هلوستاوی بری بهیف کی گاوا ريبابرية أمريكا جو از دركبم رجلاتي فراتي روي خوي قريش درخست رجيم سوري وقف الكردا كرن هين بوي مجي دخبتي وهروها فين يرني الأوبوزيسيون ديري جبر في كيجي أزنا بينم جارسري جريداية بچونا داعشي ونجي نيزيك از دبينم بله باشه از فکرم جمتا دکتر آزاد دکتر کمال يعني دكتور آزاد بحثات تشتكي كرن هاكو أوجي رژیم أسد رژیم بشار أسد سروكي سوريا ورياكسيون واجب بوتش بيش كتن تشيد بن هر حال بأري كرنا رژیمه و پرسگیری کنه کی دريج بك رنگ چهار سر نبجي اگر فشارك جدر و نبد ويروشيدا وام دزانن جي كو سروكي سوريا بحثاويه كده كو يعني كو نيازه هيا كنترولا سرانسري سوريا بك دنافوان جي او نافچين دبندست كردين سوريا دا تدبيجي اف هالوسطا هان نممكن دمن بيشتا نرم ببا يانجي يعني داخوازه چارەسەریەکی رژیم جی بکە ژبەر ئەو بخوا دەزانێت و ڕەوشتێک چوویە و ئیدی نکارە کۆنترۆل بکە. كيف صالح سروش رژیم ديكتاتورة بعثية نتو پرست يعني هر چه بيجي مروف لسر رژیمه راست عقلية اخوان نگوهرتيه احتمالا دهندري الرژیمه دهن آلیها بن بخوازن هن گوهارتنا دا چه بکن از بحثا هن آلین علوی دکم دناف رژیمه دا کو بخوازن هن تشتا بگوهرن لی او آلین علویشی دبن فشارن نتوجين نتو پرستن عرب دانا يعني حتى او نتو پرستن عربيين كو دخوازن هن تشتا بکن تركيا زورل وان دکت بشویه کی ندیرکت بيجي كو خوان نبهرن تركيا جوان دخوازه كو كردان الهفنين تركيا جوان دخوازه كو دستورك عطات آواكرن كو او دستور نديمقراط به ما فين كردان تتنا به
ندوری شریعت به نزدیک شریعت اسلامی به گروپ اخوان المسلمین که دا بیشن ری بدنوان کورسوری بهتر کار بکن یعنی اف فاکتور گلکن رژیم او هیزن کود ناو رژیم دا او نخوازن و او اگر کسک جی خیرخواز هبید ناو رژیم دا ترکیه تایبتی ترکیه و او گروپن عربن كونهال تركيا رمشتنا بسلوغان نتوفرس سلوغان روبي وصادكن كو اوج خلق سوريا ترسن يعني كردن كو آشتي دخوازن ديمقراسية دخوازن وكهوية سوريا دخوازن وك سيباراتيست بناف دكن وك امبيجن دخوازن سوريا فارشا بكن حملة كوسا يعني حيث مقابل امريكا جي نقاري فشار اللازم بكش بركو تركيا جي امريكا اللازمه عيني وقت روسيا جي انتشتا بخوازي نقاري بكي اجبركو هم تركيا جروسارا قرنقا هم ريجيم جروسارا قرنقا يعني فاكتور حمو بابدرا بونا مال خرابي مال ويرانيج بو خلق سوريا وقهارتن روج بروج زحمه ترد بي ثاني وقتاكو خلق همو هنكي بوستن او آلين دن هفده بكن درايا مدى دفير روسيا وامريكا الهفده بكن اگر روسيا وامريكا الهفده نكن ويني كاربن نا ريجيم فشار سر ريجيم زيدا بكن نجي كاربن تركيا وايراني سوريا دارخنج بركو رولا ايراني رولا تركيا رولا هري خرابتره كو جهش روش حوس قاس خرابتر ببي لما هيفي او كو امريكا و روسيا الهفده بكن بله دکتور وایه یعنی اف بتشکی داخوازه گشتی از بارم حتی روس و امریکان جی بخوشی دیوشن دویم لهفدو بکن لداویه دما در باسی ناف برفرهیان دبی گلک ناکوکی هنه گلک فاکتور هنه گلک آلی هنه دست خود سوری ده هنه روشا سوری وهایه دکتور آزاد یعنی ما بحث رژیم اسد دکرم زانن دوه شاندیه نتوی گرتی یه نو گیر پدرسون بو سردانه که دمشق بو و بحثا و آواکرنا و کمیته دستوری دیگر آواکرنا کمیته که دستوریش با نویساندن دستوری سوریه دیساجی وزیر درو سوریه ولید معلم بحثا و که کرد که اف چناب دستوردانه کش درو هبه و اف خلک سوریه بریاره ده یعنی اف هلوسته هان بنرینا تا بهتر بندان لپیش نتوین یکردی دانای نکش بو دلیل چارەسەریە که سیاسی و به بله وقت کرم کری ابخوا یک سیاست و استراتیجیا رژیمیه وقت ونداد که هر وها لگورنی رینا من و بریجی من نویسان بری چند مها گاوا کشه سوری هاتا گواشتن هاتا پوچگرین نویساندن دستوری ده ابخوا پروبلمک بو و ابخوا نیتا هیزین مزن دی خویا کرن گو ناخواهن گو هرتنک بله ناخوازن هیزین زلهیز چه امریکا چه روسیا هر وها ترکیه و ایران جی و هیزین هرمین ناخوازن گوهرتنه که راستی سوریه داد سیستما حکمرانی داد چه بیش بروی که جی برو نویساندن دستوری دادن نویساندن دستوری جی هاتیه پوچ کرن دست پیکی دا رژیم دخوازه وقت وندابکی سالا کی بیجی افدو افنبو سالا دیجی لسر دیتیل و هور يعني بهور تيلو ونيفيساندن وبند وخالين دستور دخم جول كيف صالة سيجي دستور هروهاب جهنان يعني بروبلما سوري بريجي ونهاجي ننفيساندنا دستورية جبر دستور بخم مرية جده صالة ده ياد الدويجي نيرينا من وكا دكتور كمال قوتي لهفكرن يعني حتى داوي سرچل هف بكن يعني دبي بزان من ويل سرچل هف بكن سر هف بكن رجيم نهال هفكرنا الرجيم بمينه دولة بمينه دبن ناف نشانه دولة سوري نهر في بمينه روسيا وامريكا واوروبا وحميز الهفكرنا قول رجيم بمينه الرجيم جي خد بينه سر كفتي واوبوزيسيون بوچ بوا اپوزیسیونی تهلوستی باشتر رژیمی ندان چه دواره دموکراسی دبی چه دیه علمانی و سکولاریزم دبی چه جیت کشه کردی و فدرالیزم دبی جبر فیه که جی ام دیسا دبینن دوباره دبی کشه سوری ام دوگرن قناغین یکی
برای دکتر آزاد بس دیسا جی دیاره که نتوانی گرتی گیشتن اوی باوری که ایدی دوی دستور کی نوجی سوره به نویساندن اگر او دستور نه نویساندن دلیل چارەسەریە کە سیاسی و نابه هەنێک شیرۆڤەکارژی بەحسەوەیەکێ دەکەن کە دەبێ ڕێکەفتنێک هەبە ئەو ڕێکەفتنا چێ بە دناوەنە ئالیەن سیاسیدا پشترا بەحسا نویساندنا دەستورێ دەبێت تۆ وەکو لێکۆلینەرێکی تو دبینی کیجان پێشە بڕاستی پرسگرێک دە دەستورێدایە و تشتێکی عاجلة يعني لزجينا دفي آنها دستورك سورة بين فيساندن لي أو دكارة بمينا دمك بشرة. نخير از نبینم کشت دستوری ده نبریجون ایروجی از تنید بینم خبادانه که الکشه سوری خفتلاندن رژیم هشتن و گوتن امی دستوری کنه چکن چه دستوری دینن گو او رژیم بمینه به هزا خو به مجی خو وان کسی خو و دستوری بن پی بک. بله. و هروها عالی ما کرداوجی ت هیزو گرانیه منینه دی امی دستورک چابن ویسن ام نب جمارا سری صدی دهجی چونه ام نب سری صدی پنجی چونه و نجی وقت بیجی خالی سر دستوری رهنه وقت بیجی دستپیک داد و سوریه فدرال و دستپیک داد و مافی کردو پیکاتین دی هبی اجبر و یکیجی و گلک مثلا دی گریدای به سیستم رژیم سوری وقت بيجي اتموسفيرا جو ايرو پیدا دبي تو بیا السر نویسانه دستور نادینم و یکیتی نتوین یگرتیجی تو هزا وینینا تنی اداره و صراعی و وینا کوکیت باشه دکتر کمال بری اسپرسا خوشته بکم اسخوازمت نرینا خدوه درباره دا بدی تلگل دکتر آزاد اره دکی که کشر نده دستور سوریه دایه البته کشه هیا دستور دا وقتا دستور کی باش به دکاره فیدل سوریه بکه مروف دعوه رژیم بکه دعوه رژیم بکه کو خالن رژیم يعني خالن دستور بجيبيني لوقت رژیم خرط به و ميكانيزم هندريتنا بن ميكانيزم درواتنا بن كو ام رژیم تيخن بن فشاره و تشتين كو دستور ده هنا بين جهكرن هلبت هبونا دستور جي نتشتكي جرنجا لوكو مقود نا يعني وي دستور شابي نيساندم نا بحثا كوميتايا كده كان جبون بيساندنا دستوري كيد كوميتي دايا آلیگرین رژیم کمیته دانا آلیگرین ترکیه الاسلام جی دو کمیته دانا ما رژیم و آلیگرین ترکیه چه عرب دبن چه کرد دبن و چه دستور جمرا بنفسینه تشتكينا و تشتكي قالك خراب بنفسينن يعني او دستور سوري كوبري هيا بلكي جي خراب ترجي بكن بلكي نا اگر هيز الاسلامي بالا دسبن يا جي رژيم بخازي اسلام سياسي راضي بك دبكد مساله ما فين جنان داد مساله شريعه دا هنا تشتين زيادتر تخن دستور سوري وكل عراق تشتكي وصا شي بوكو شريعه چافقانيه كغرنگا جبو ياسا وقانون سوري يعني كوميتا كنا حال حاضر هيا كوميتا كجلك خراب آلیگرین رژیمنا و آلیگرین ترکینا. بله دکتر کمال يعني تو یک جه وقت به کسی کو گلک دوباره جواکا سیویل دا و پاراستنا پیکاتیان دا وقت به کار کریه ام دزانن کو داوی نویساندنا دستور نگیشتنا چارەسەرێکی که سیاسی سدمك بنجهين جرا هيا اوجي وندابونا باوريه دنافيرا وان بيكاتين سوري دا يعني دسبيك دنافينا الين سياسي دا بشرا هدي درباسي ناف خلكي بخد با يعني تدبيشي اف برسغريك و دمك جلكي دريشتر بخواج برسغريك سياسي كو حتى جارك دن 4 سر به او بيكاتين سوري جارك دن باوريه بهف بكن راستك كصالح عاد بيجم الصلاه 2011 هنا رحمتي افكاري و خلف زیباری گلک هفپیوین به مراد کرن بلکی در آرشیو دنگ امریکا دا تشتکی وسا و ببینن جی وقتا جارا کجم پرسیگو که شیا سوری و چخاصی دریج بکه من بحثا 3 ساله حتی 30 سالی کر چما 30 سال جبرکو من شرك سوريا دبي شرك نافرا شيعة وسندا دبي من بشرين أوروبا را دا برهف شر كاثوليك وبروتستان دا حربا 30 سالي لأوروبا ومسألة سوريا قالكي
دريج بكيش بركنها بحثا علوية بكن أو علويين كو بشجري أسد كن نحن رازينا جي سياسة أسد ليه أو دترسن جي إسلاما سياسي نافي داوي جي قال كردي مهنا أو جي سياسة بيادي نرازينا ليه أو دترسن جي إسلام جيان جي تركيا دترسن يعني حقوق كيشة يعني آلوز بيا كحر بيكاتيا جي بيكاتيا دن دترسي لو ما جازي فكر مثلا روسيا وامريكا وقت امريكا وروسيا الهفدو بكن ارمان جين امريكا وروسيا دا غرك نيزيكي هفن جبركو حردو آلي ناخوازن كو اسلام سياسي لسوريا خرطب ناهيدي دي لسرولا ايران مثلا نيزيكي هفدنا لسر وياكي هف دنگن كو اسرائيل نه تهديد كرن جهندري سوريا وامريكا وروسيا غلك نيزيكي هفدنا او دكارن دستور كي وصا بدن نساندن ليه وكو مقود دبي ايران وتركيا هنا كي بين باندور كرن يرو خبر كاتب بلاف كرن بين تركيا وايران بهدرا شركي دست بكرن شرك دجي بك عبد الكريم بيجن كو ايران وتركيا قالكي بهدرا كاردكن هرچ قاس بشكلي نبه برابنجي وجي حيف مخابنه كو امريكا راسته بحثاويه كده بيجي ام دخازن ايراني بدن عليكي لنجدي امريكا وقت امريكا جدي به كسي كو بخازي ايراني بدي عليه كي دبي تركيا جي بدي عليكي اسرائيل جي ندري بري كان روجا كي سفير اسرائيل المانيا رشت ما بحثه ويا كي اسرائيل جي نجديه يعني تنكاري ايراني الهرم بي باندور بكي وقت تركيا بيز بكي يعني بشجرية تركيا يعني افناكوكين سياسي دنابنا فان آليين هرمي ونافنا تويدا وردگرن سر خلق سوري جاردن زيان دگهوان بكاتيان يعني بريكو بگه سياست مدار آليين سياسي هر حال دكتور آزاد يعني ام دزانن كردن سوريا ريفبريا خوسر نها وقبه سديسي نافچين سوريا كنترول دكه و ام دزانن لسر آسا سیاسی جی اونا هین هاتنا پاشگوه خستن و بشتار نابن ده پروسه سیاسی پیشبین جبو سوریه ده یعنی چه گفتگو دبن چه کمبون ناونتوی دبن تم او ریوبری خوسر جوانی که دوره تدبیجی پیوستیه که رجدی هیا که دوی او بشتار ببن و بیوان چاره سری که سیاسی جبو سوریه نای دیتن؟ بێگومان پێویستیک هەیە ئەمجید بینن و بەلکی جیمس جفرێژی بەری دەمەکی گوت دوێ چارەك ژێ مەسلێ ڕەبینێ لێ مخابن سیستەما هەواڵێمە هێزên چەکدار دامەزراندین و پشە ڕێڤەبەریە باکوور و ڕۆژهەلاتی سووریا دامەزراندین ئەوە لەز کرد چوونە شەڕ و جەنگ ئەوە کوربوونێک سیاسی و گرانیک سیاسی نەداخوا يعني بي دوكيومنت بي بازارك السياسي بي بلانكي شونا مسألة وقابا يعني داعش تيك بدشي بلكي بيجن مالا تابا تكاري خو وظيفة خو وقدان مطرسيك مظنة مثلا ند سري صدي سي وشل ويان بيست الدستي مروف ده دوی مروف پیگه موی سیاسی گریدای پیگه و امکانات عسکری به یعنی مخابن کرد برنکی گشتی پیش گهات نکرن چه یه اپوزیسیونا عرب سنه رچوبن و یه کتین بن سیوانا ترکیه ده و هروها ریوبریجی ایرو الهمبری آلوزیه کیه الهمبری روشکه نخوشه جبو چاوه جی خوی سیاسی لسر میزا دانستاندنی و لسر وقت بیجین آواکرنا سوریا نه باندور خواه بی و بشدار بن و شریک بن. باشه دکتور تدبیجی یعنی پیوست بوان چی کرده با؟ يعني مروف نماد قريب فيلا زي بيجي بيسو تشبكران تشنكرا لي بس الجور يعني الجور استيجي هشتم بشرط مرج تشونا شر داعشي بشرط مرج هوا البنديه هيزن نافنتوي كرن جبر بيكيجي آلية سياسي هات بشتجه كرن
هر حال دکتور او نرینا وان و درباره داش برنوینری وان نینا نظام الزانه اگر دکتور کمال و برسوا کی بده بس او دیویژن وان شریعه کدین نبو و اگر وان یعنی او دیویژن امریکا شریعه مدکه نه ام شریعه امریکا دکن دکتور کمال برسوا تدوی درباره دا چیه تدویجی یعنی ام بیژن ریوبریا خسر یانجی بگشتی کردین سوریه کتن شاشیان و اگر اوش یعنی کتبن شاشیان جی دوی چه ریا راست چه بو یعنیش بوان اگه صالح وقتا از بحثا سیاستا پیاده بکم و ریوبریا خسر بکم قالك رخناي من هنا بلكي از تشتندكم كوز لقلوان موافق بم راضي بم تشتن كل سرعة عديدة لكن أجر تشتك هذا أسبي راضي ما سياسة واني قشتي يا هاري راس بود سوريا ده يعني أناليزا وانج كريزا سوريا أناليزا كراس بو وان زاني بو مجي زاني بو وان زاني بو لو ماجي دفي هالوستدا أم يك هالوستن أم قالكي نزيكي هافن أزو بايا ديفا أزو وكم مافين وكريخسنا كمافي مروبا هالبت ما دسبيك دا دقوت يعني دسبيك كان جيبو مها نهي 2011 ما جو أف أوبوزيسيون سوريا كات بن باندورا إسلام جيان كات بن باندوران تركيا چنابه کو ام سدیسات به باوری بکن دوی ام رفتار کدن قلب بکن اداره ذاتی جی مصادف کری اداره ذاتی بحث ریاستی دکر او راست بو نه رژیم و نه اسلام جی مثلا شر هلبت کسی شر ندخواست داعش و گروپ انچکدار وان ایریشی عفرین کرن هنا 2012 2013 دورا ایریشی کوبان کرن ایریشی تلتمر کرن ایریشی حسچاک کرن يعني إيرش داعش آني سر كردان وسر هرمين كفراني كرد لرجين كردان باراستنا خواكر وقتا باراستنا خواكرن مجبورن هرن راقي باقش بكن يعني تشاو أمريكا 10,000 كيلومتر تي تلعي يعني عين عيسى وكوبان الاشكاري خادشيني دبي برجواندي من نتوي انا هلبت برجواندي خلكي كوباني وعفريني وقامش لجانا كو داعش نيزيكي هرم النبي دوري هرم بي او مجبوري شرب الوقت كو افشرناها تكرن ومال ويراني با واحتمال تركي درباس با وهنا خرابتر بما يعني دفي مساله دا كيمانيين اداره ذاتي قالكنا بنفكرين ما في مروان هنا دفي ام سيرفي باخن لسياسه قشتيه اداره ذاتي سياسه قشتيه قيادة تحليلك راس بو يا أنا كسهل بتنا راس بو وان جداس بكذا هنا وقتكو جينا جاليا كردي هريما كردستان تشيبو بريالا خدان كو بشجريا تركيا بكن بشجريا بروجيا إسلام سياسي لسوريا بكن سياسة وان راس. هر حال دكتور يعني هن بحثا 8 سال شرد كانوا هنجي أفشري هان بردوامه يعني أو تابلويا يعني كو پیش بینی اوه دبل لگور هیوی و داخوازن خلک سوریه هن او تابلو هن ندیارش بروه رنگ هنکی زوبه که هم ببیجن کیجان راست بو کیجان نراست بوش بر دبی صبح پیشکتنه قدر لسر عرضه چه به ایدی جاردن خلق گازن جاروان بکه بیجه آوا واکر وهابو دکتور آزاد ام تب بیجن اگر وهابو با و اگر دوی چاوا باش بر ام بحثا 8 سال شرن ای بوری ام دکن دوی درباره دا یعنی ام دزانین که بارزگاه ادلب روشا عفرين يعني غيري او تكبرنا داعش الالي رجلات السورية وروشا كردان ريفبريا خسر الالي رجلات كم فرد هن افرسكري كدجي دالقان دينا وهنجي چارسري جيرا نهات يديتن تدبيجي بيشبينا اي سال تشكي وها ديار بكيماني وكو بنجاها كي دسبيكا چارسري كيرا لوان هريمان يعني باوريا من نائب في راشتنا إدارة ترامب كيشيا سوريا چارەسەر نزیک بێ هەروەها تورکیا و ئێران بوونە بەشێک ji پرۆبلمێ يعني یەک مەسالە ڕاستیجی ئیسرائیل و تورکیا و ئێران و تا ڕادەیەکی رووسیا ئەوە بەرجەوەندی خۆبجیهانین ئەوە ئارمانجی خۆبجیهانین و ملەتێ سووری بڕەنکی گشتی و ملەتێ کوردجی بتایبەتی بەرپیا چوویە بەلکی لە ئیدلبێ هناكي روس نيرينك نه بيداكن مثلا ادلب بوواري تروري كيم زيدا تشكدارين ترورستن تشكداري اسلامستن ونقد جوارا وكوي ايماري تشيكن بلكي ايصال نيزيكي في كيشيا ادلب بدن لي برانكي قشتي
از نگش بینم به تایبەتی بەری دڕۆژە سەرۆکی ئەرکانی ئیرانی محەممەد باقری هاتە شامێ و یە عێراقیجی هات و دخوازن پەیوەندیان خۆی لەشکری سێکۆلیل پێش بێخن و نەدورە ڕۆژکی ڕۆژان ببینن تورکێژی وەرێ هەر حال دکتۆر ئازاد دیساژی ئەو پەیوەندی و ئەو هەواڵبەندیژی گرێداینە دیسا بە ئەرێکردن و لە هەفکردن و نەلهەفکردڕ روسان و ئەمریکان وەکو دکتۆر کەمال دەست پێگا خافتنە خۆدا گوتی ببورن ئەم دگەن داویە دەما بەرنامە خوام سپاسیەوە بەرێزان دکن ئازاد عەلی سەرنویسەرێ گۆڤارە الحیوار كنت جالمانيا مرابوي كمال سيدو ريفبري نفسينجها رجلات نافينا كومالا جلين بنجفي تجي ألمانيا مرابوي جالكس باس بو بشتر بنا و بنار الهجال لفرام دجهن داوية دما برنامج خواتا جرى بأصالح دميجر خاطري خجوت خازمو بمين دناف خير وخشيد